بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر بحثا هنکی قرال انسانیت بکن که اف قرال انسانیت جمت مامارا لازمن ام دیخات بکن اواناش بوم پر فیده هبه اواکم لطوبلمه بالتلفون اخو خبر دا یا خود دولمیش داد اتوبیز دا برا دنگه ما پر بلند نیم به لجباتا يعني قوك دقي مر پر بلند به هم خلق المرب قدريت كن هم جي خلق راح تسدبن يعني رخج مرنا بجا فلان كس هيدي هم جبر خوا هيدي خبردن حتى پر ايجاب نكن توبلما خبر ندن تلفون مالي غش هم بقرن بيجن ولا انا مساعدن باشيه مثلا يكادني قوك ام توبلما بن توبلما ده فقير هبن بلنغاز هبن لبا فقيرة لباوان بلنغازة ام باسا تخسيه خو نكن ام باسا خانيه خو نكن ام باسا عرضه خو نكن ام باسا پره خو نكن هفياد بس هايجيسي ام وانتشتان نكن هلا تشكي دي هي انسانك سبيه وانتنن ام الباوان باسا سبيه خو نكن يا سبيه مچالش خانن يا تنبلن يا وانن فلان بمشوا اشكر خرا واكري خزا خرا واكري فلان باس نكن يكسب بيان تنبن لبانا باسكن او برخود كبن يعني قرالك الدنيا كوك عمل توب مبن يشوف إيش ما بمشي خبرت يعني إنسان رابيلك ده بزلان بتفلان إيشي شواكر تشما شو فلان داري تشكرن بينا كبن يعني بلكي أم بپرسينش بلكي راسينا بجاني إجابنا كم بيكبن يعني يكادني أمر خلقي نبرسن چند سالی ياخد ام معاش خلقي نبرسن ام قدره وان نبرسن يعني جمرش لازمه مثلا يعني هلا هنك انسان عمره وان سريع هفته هشته مرد بي خالو چند سالی مرنت بيلاوي شبناك بيجي چند سالی يعني ياخد عمري چند نوتي چند سالی خالو مرنت بيلاوي بر خود كيف ام نبرسن يعني ام زو توصيه ندن خلقي فلان شي وابكه فلان شي وابكه خلقي ما تشكي برسي ام فكره وجانا بيجن قوا خلقي ما نبرسي ام اوكنك يعني ام دبا قلالق يعني شو تقسيم كراش خو عربي كراش خو خاني كراش ما وانا كما قلنا كده خريجي اوجي فهمت او فهمنا قواك ما بجت بو قلالق يعني مادام قملكي خريجي قملكي كيف ندجر قملكي بكره اشتبي قملكي جرى تقسيكي بكره باشتبه تقسي ليه سواره مثلا يعني تمام بلكي جبو واجد بيجي اما قيو فهمناك مثلا يعني يلو يك جمر بيجي سيدا شما شخور تقسي ناكره قيس فهمناك مش ما تقسي شخور ناكرم از البته كي فهم دمك يا بري متنا يا اوكا اماش كامل ناكرم مثلا ياخد جاب ناكا كنت مرنجيده بك يعني كبرد ليتا ابا كلام كجمر تقسي كبره اهلا مثلا يك تجرب بيجي تقسي كبره اهلا مثلا يعني الخير انجدا لكن تقسيات هاسر خير بيروز يعني قرآن لك دني قواك يكي مرة خبر دا ما بيكي را خبر دا هم اما وانك ام تلفونه ننرن ام تلفونه فلان دبس ايجيسي ام تلفونه يا بقرن دني ودن اما هو بيرا سرچاوي بدن ام بيرا خبر دن يعني مالسف قالك انسان تبيرا خبر دي تلفونه خود نرد دبي اريري قدرت كم ياخد او مرة خبر دا ام تلفونه خود نرن يعني يعني مسلمانا قرالك الدنيا ان مهم كم چون جيه كي فابريقة دبا خاصة خانة دبا واس دولة دايرة سي دبا دايرك مدى وي مدري مدى چالشان ودر شفي ويري ام وي دايرة بدن اشتي ويريجي خباتكاري ويريجي چوبچي ويريجي تب هاورا اشتكرني كوا خباتكاري ويري تنبا چايجي ويري تنبا ايك ويري باقشكا تنبا وي مدري نكار لون مدرتي اخو بكياني
Tamam her oda müdürüne müdür şikir beje jura dibe çay ki bine kahve ki bine av ki bine nefsa. Em dere ji bu xweda em bidin herkesî jî yani. Xelkê em rencîde nekin yani. Herkes insan e. Li ba Xwedê teqwa mühîm e. Kî teqwa be ew mühîm e yani. Qur'anekî dinê keva însanekî li ba me behsa nexweşxanê kir, xestanekê gola zerim xestê, lêka min nexweş e, qîza min nexweş em pey nekevin, nebê nexweşîna wê çi ye. Em pey nekevin. Hele hele özellikle ku pîrek be, çi ye dibe nexweşîna wê çi ye? Guro dibe nexweş e, na nexweşîna wê çi ye? Yew dibe nexweş e. Erê dibe tu bêje çi be? Nepirse. İnsan be. Mer nexweşînê pîreka napirse. Heta êzrema jî nepirsine. Belkî cîkî wî ne müsaîte nexweşînka wî hebe. Xwedê şîfa xêrê bişîne, înşallah tu bajî de Xwedê şîfa bişîne, oxir be meselanî. Pey nekevin yani. Gava camerekî di telefon de tiştekî nîşîn me da, eger vîdeokî, eger resmekî me ewa kir, em vîya lê de nebin, wîya lê de nebin. Em wî resmî binêrin, ya divê vîdeoyê binêrin, em telefona wî binekê. Belkî li vîya lê tiştekî nemahrem hebe, belkî li vîya lê tiştekî nemahrem hebe. Telefona xelkê jî emanet e, bê îzin em vir de wir de nebin yani. Yahut em çûn cîkî telefona wî rastiyê gava me rakir telefona wî jî, em nekevin albuma wî, cîya resmê wî, filanê wî, ev ya dibe xayîntî. Emanet e, gerem ji emaneta ra sahib derkevin yani. Qaydekî milletê me heye, em bi vücuda insana henekê xwe pê dikin. Hey, çiqa kîlo te pirin lo de, ji xwe zî bibe lo, zî ve nan nexwe, nan nexwe, wezan filan neke, spîporê bike, kur qey ew fehm nake. Qey ew fehm nake. Ew jî fehm dike, belkî spîpor jî dike, belkî diçe ba doktorê diyetisyena jî kîlo nade, îcab nake henekê xwe pê bikî. Nemalim belkî sibê tişteke wî halî. Em wisa nekin yani. Em henekê xwe insana nekin. Yahut hinek insan çavê wan parîkeke dijêr dibên koro, dibên seqeto, dibên dîno. Em van tişta nebêjin, Xweda Teala nehiya me ji van tişta kiriye yani. İnsaniyet tiştekî muazzam e yani. Yeka dinê kevakî li toplumê me behsa hevalekî xwe kir, yahut yekî behsa hevalê me kir, em pezinê wî bidin. Ama li balê em bêjin tu divir dayanişî, tu divir dayanişî, tu divir dayanişî, tu divir dayanişî. Qaydê me em li ba însana bi pirayî, ew ya we çiqa ji te heskim heye, ya vî gomlekê te çiqa xweşik e, ya te wê ro ava kiriya çiqa kêfa min hat. Li derva jî em jan xeber din. Ev ya qeleşî ye. Ev ya qeleşî ye, ev ya qeleşî ye. Li ba wan em jan xeber din. Em bêjin tu yanişî, em bêjin wiha neke, em bêjin tu nebaşî, li derva jî em pezinê wan bidin. Yani insanekî geva ji me re bû alîkar, îşkî meqedan, îşkî piçûk dibe, mezin dibe, em teşekkûra xwe jê re bêjin. Em jê re spas bikin bira kêfayî were. Belê. Em li toplumê bin, yaxud ne li toplumê bin jî, geva însanekî xeber da, em ti cara xeberdana wî nebirin. Bira xeberdana wî biqedîne, belkî tiştê ku dixwaze bêje mihîm, di paşiya xeberdanê da ye. Heta ku meriv tam fehm neke, meriv ji xwe nizane ku bêje çi yanî. Serî tişkî dibêje, herê ne wisa ye. Em gerek baş lê guderî bikin, hetanî ku xeberdana wî biqede, ew ya tê değerê. Yeka dinê em değerê bidin fikra her însanê. Dibe ku herkes ne ji fikra me be. Ne ji siyasî partiya me be. Ne taxmê ku em dikirin, em bêjin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, ne ji wî taxmî be. Dibe ku ne mirîdê şêxê me be. Dibe ku ne jî em bêjin mezhebê me be. Vesaîre vesaîre, ne ji memleketê me be. Dibe ku em bêjin em kurmanc dibe ku ew ne kurmanc be, Tirk be, çi dibe bira bibe, em değerê bidin însana ji ber ku însan e. Em değerê bidin, ew jî değerê bide. Gelê temaşevana Qur'anekî dinê, keva carekî camerkî me bir li quntê nankî da me, caka nekim çûn em ji heqê nan bidin. İnsaniyet viya dixwazane.
يلي تماشوانا يكادجي أبا مهم كوا جامركي ما بر لقنتي أن مهمي أبا وكرم كما من نانكي بخون لقنتي أم تشتي بها نخوازن ممكن به اوی چه خواست ام جخورای گاوک ویگو تچت خوازی بخوازه از وای شورا شوربه تخم از وای گوچه تخم ترشکه تخم تچت خوازی بخوازه گونه می تدابه و چه فقط گاوا جامل بگوره کرم که من لوکی نام بخون ممکن به وی چه خواست ام بجن مرجی عینی سی بینه گلی تماشاوانا ام دوره کی وسادانه که بیه کس پره نوره بدین بده کسی ممکن به که ما پره جکی دین کر یاخد مجدکان اشیا کی بدین آنی حتی نکو ام کاره بن ام زو پلی بدنه کی برا اوج ما نخوازه یاخد قوله ما هات اما جرب بجن براكو ولا قوله من دوبو ياخد قوله من ايرو ياخد قوله من سبه والله جفي بوني بلااتي سلامن بريمتنا از بزمته كاتد بيتش البرامتا حاضر من كيفاي وره بجان تساقبه كيفاي هر وقت ما برا دابيه يعني برا نخوازه يعني يكادجي قال تماشاوانا كوا ام التليفون ده يكي قريان جار كي دجار سجار لخص ام تليفوني بقرا چرو برا تلفن جامعه لنقه بکی توالتی به بکی دسمش دیگره بکی سلمجی به بکی رازای به بکی توپلانتی دا به بکی بره دا به نخوازه بکی وسایله بسکنه گواکو او مساعد به او ما بگره یا خود ام بیجن ندی ساعت کی کت آره ام دیسا بگره ایشه ما اگر به انا اندک ام زمانه کی بیلن ام هیله بگرن یعنی اولا چند هفت قرال انسانیتی بون جمعت تمام را لازمن انشاءالله تعالی ایرو پیدا مجبان قرالا جی دخات بکن اون تاب من دخیر و خوشیدا اون تمام امانتی خدا بن خدای تعالی جوا راضی به خدای تعالی حضورت که مالا و صحت که جان و برکت که مال و خدای تعالی الاخرت و که جنت الجنت جی و که جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام